Mungu wetu apigani jinsi ambavyo sisi wenyewe tunafikiria. Saa nyingine unaweza kuona jambo ukawaza ukakosa suluhisho, ukawaza ukakosa njia, lakini njia za Mungu sio njia za wanadamu. Mwachie tu Mungu, nyenyekea kwake, muamini yeye, na bila shaka kwa njia yoyote ile ataleta wokovu kwa njia zako. Sio mara ya kwanza Mungu kupigana kwa njia ile. Kuna wakati ambapo wana wa Israeli walifika katika bahari ya Shamu, badala ya kutafuta mashua wala meli wafuke, Mungu mwenyewe alitenganisha bahari na wakafuka. Walipofika Yordani, waliambiwa tu wekeleni sanduku mkanyange kwa maji yale, na yale maji yatapeana njia. Yordani pia ikapeana njia, wana wa Israeli wakapita. Kwa hivyo asubuhi ya leo tumwamini Mungu tu, tumtegemee Mungu tu. Hata wakati ambapo tunafikiria maji yamemwagika, wacha tusiseme ya kwamba yamemwagika na imeisha hivyo. Mungu mwenyewe ana uwezo wa kuyazoa maji kutoka chini mavumbini na akarudisha katika mkono wako, akarudisha katika kibuyu chako. Kwa hivyo asubuhi ya leo tuamini kama Ayubu, ambaye hata kama jamii iliharibika ikaangamia yote, bado alitumaini, na baada ya mambo yote alikuwa na jamii yenye nguvu na yenye uwezo, maana kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Praise the Lord. Tutupe huzuni kando. Kama ni huzuni tuipeleke mbele za Mungu, kama ni machozi tupeleke mbele za Mungu, na tulale pale tukimulilia, na bila shaka atatenda maajabu. Tuombe.